Apa saya kalah kurang? Ringnya apa? Kenapa? Jadi mah. Jadi suruh biasa nak kerut. Ayo siapa yang merokok rokok yuk. Ada mah. Disetar cewek. Cewek banyak. Tiba-tiba gitu. Jadi kah kota berhenti bulan anak. Dalam ayo kan. Jirang. Cewek. Siapa jenang? Kan cewek situ ngeruah. Jadi mau kau punya cewek enggak ya? Apa sini kau kena gaul mah udah rokok dikit. Gue kira gitu. Jadi kah? Ini nak rokok nah. Jirang kau tak kona. Pun boleh kau tak biasa lagi. Pun boleh deh jirang ya. Mana nang goreng kita nih ingin main kan. Nih serta kau ada bude terus. Oh kakek tahu apa? Benih kan deh iya. Kaki gorokin tau ngare. Ini benih kan deh iya. Yuk kak, kaki mau tak nora kok kada ya? Oh iya situ. Mungkin kita ada mau rencana cekik mulai. Apa cekik dulu? Halo. Berdi mah. Hari ini mau boleh jalan di mangkat re. Te abit tuh. Iyalah ada tela dia. Ya. Te abit tuh kak. Anu gimana tuh kira jalan di sini? Lagi nih. Oh iya bakla. Oh saya ingat boleh. Mayu main mainan mayu. Ya ya ini te abit tuh kocak. Tuh telepon. Apa lagi bosan? Ngetela etang cowok rul. Saya kemana cowok enggak kele? Oh siru ah. Kok macam ngetelak diseru ah? Bener bini lain le. Ini maka. Diseru le. Ayo tarik ini yuk. Ate arasa ancur ekale betobula ngatela. Oh ngari ya kelakon ibu di neko. Gimana berdiri nale? Ate arasa ancur ekale betobula. Tu lagi kau kerja. Tunggu lagi jelasin. Ondum cek petengah tantengah ojena Le, Apa kak? ikaw kerja na sa akin ah. Oh sakit jelas sakit. Area tegak benih itu nato ko sape. rasa ate ancora bunga nada tengah nyangkangi betresna nyata. Maafkan ku menduakanmu. Dari mana? Sana mari boleh itu. Aduh, kadang nang kasaki mo lagi. Ya, mari kena tunggu sini. Beres bener ya. Tambah tanggung tak. Lakong ya. Kau saya lakong nang. Iya.
Yalah, nasib, nasib Supra.